الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه، واعلموا أنه أما قريب. سيهل عليكم شهر عظيم، شهر مبارك، ألا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه الأبواب الجنان،
وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه الأثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات. عباد الله، شهر يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات ويذذل فيه الأتايا، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، من وجد الله فيه فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فيه فقد كل شيء، فاستقبلوه بالفرح والسرور وقوة العظيمة على صيامه وقيامه، وسابقوا إلى ربكم فيه بالخيرات، وبادروا فيه إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى عز وجل، وتناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى، وتطهروا أنفسكم فيه من الأخلاق السيئة. وأعظمها الأخلاق، يعني وأعظم السيئة البخل. ألا وتعاونوا على أنفسكم بتعويدها على البر والإحسان والصبر والحلم، فأحسنوا إلى إخوانكم وجيرانكم وأراملكم وذوي الحاجة، وارحموكم فيرحمهم الله. يتي الله سبحانه وتعالى انجرنيمو تودمو يتي الله سبحانه وتعالى ويتي هانو دو يتدي مو يتالي الله سبحانه وتعالى ويتالي مو هانو يتدي رونكو قول يتدي كدي الله سبحانه وتعالى كو لورا ونند مو يتالي مو en jarni Allah subhanahu wa ta'ala en torike mo nemaji de o wadi en din e nder mum nemaji de o woni wadande en yo beydu en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo juule hoore ne laado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalul khalq mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagiri sabu yurmede makko nen yo juule hoore oɗo e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e salafu salih yimɓe moƴƴuɓe wondunoɓe makko yimɓe dariɓe fii ka ɗo dina ka hewtuɗo ha hewta en enen ɓe wonɓe ɗo nde nokkure teddunde ibadallah musidɓe julɓe ko neɓa jippoto e men saharul azima lewru teddundu lewru ɓurndu teddude nun ka Allah subhanahu wa ta'ala lewru ɓurndu marde barki lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala jippini e nder mayre qur'anare nden qur'anul karim lewru korka lewru juulugol e zakkugol e waɗugol zikr lewru rinɗingol dande lewru rinɗingol dande ma ɗum accutugol jogitaɓe e hoore tooñi
lewru ɗaɓɓirngol yaafaye ɗaɓɓa moƴƴere ka Allah ɗaɓɓiramo kadi yaafaye ko ndu lewru wondu arde ɗo lewru waɗugol sadaqaji itta sadaka lewru moƴƴagol e yimɓe ɓe moƴƴina fi mum moƴƴina gikku mum ngun moƴƴo e ɗimmoɓe mum ɓen lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala yawti en wonde e nder mayru o fermay kala dambugal yiite jahannama o uddita dambuɗe aljanna ɗen faw mana fewndu on sey kala golle ɗe neɗɗo on waɗi ɗen ta ko fi Allah waɗi ta ko gollal moƴƴal Allah subhanahu wa ta'ala o sowa ɗum joddi ndin ha tawata ka o anda hittiri muɗum lewru ka o sowata o waɗa cowalle moƴƴereji ɗon tigi watta ɗin lewru ka o wurtata yimɓe ɓen e faljereji maɓɓe ɗiɓe wowi wadde nder lebbi 12 feƴƴuɗi ɗin lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala jaabinta du'a bani adama o Allah subhanahu wa ta'ala o jaabina du'a bani adama on nokku fewndo ka o noddi Allah subhanahu wa ta'ala surtout e lewru suumaye ɓay neɗɗanke on ko o hulata kon Allah fewndo ka lewru suumaye si tawno nun hara neɗɗanke mo Allah tagi on soori wonki e muɗum o hulayno Allah subhanahu wa ta'ala fewndo ka o hulata Allah ila e 5 heures du matin ha e 7 heures harayno cuuɗi ɗin ala ka sokede par ce que fi hon ɗum neɗɗo on ka o hoori ɗon imo wawi natude ka nder suudu makko o ombito o ñaama ma o ombito o waɗa fahish mana zina o yalta hara neɗɗanke sifa makko anda ko ɗum o waɗi ka yaasi ka nder suudu e ja neɗɗo no wawi hulde Allah subhanahu wa ta'ala ko fi hen ɗum bani adam no wawi hulde Allah subhanahu wa ta'ala fewndo on say fellita on say Allah no sutima tawata si a hoora a waɗa e bone fewndo tawata kadi hiɗa andi ko on kadi sutima ka a sikku Allah ko fewndo ka suumaye tun o mari gite yiruɗe ma Allah subhanahu wa ta'ala himo yiya kala hunde yara kulla shay himo andi kala ko feƴƴata himo andi kala ko neɗɗo o miiji himo andi kala ko o waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no jippini malaikaɓe hoore men windeɓe golleji ɗi watten ɗi sabahan wa masahan no woodi malaikaɓe gooɓe Allah subhanahu wa ta'ala hejjintinta golleji maɓɓe ɗi ɓe winduno ɗin e hoore bani adama ɗum ko si tawi on tigi waɗi golle bonɗe Allah subhanahu wa ta'ala yaafike mo Allah watta ɗin ɗeri windanoɗi ɗon e ñalande kanire Allah watta ɗi dane si yahoyama yawma alqiyama Allah inni yoɓe addu ɗeri ɗin ngol ɗerol makko ɗon kanko neɗɗo o yaltinoyama tawi ko ngol rawnugol o maapo par ce que himo andi ko kanko nelano nde ñande e hoore bani adama on Allah innamo hejjutu komin yaafimo ala ka suuɗoɗen Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo marɗo hakkil ko anduɗo ko Allah jeymo ka o wuuri ɗo si o maayi kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o hootata si neɗɗo no andi wonde si o maayi wona ka Allah o hootata waɗu kala ko falɗa haray nduɗo lewru suumaye ko lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta bani adama jiyaɗo Allah on e noneji teddule immorde teddungal fi makko kanko tigi immorde teddungal ka jaram makko immorde teddule ka conci immorde teddule ka konguli immorde teddule ka darɗe andite neɗɗo on simo horani Allah subhanahu wa ta'ala andite ko honno comportanto Allah subhanahu wa ta'ala ko fi honɗu neɗɗo on o wawata wonirde sifa noon awa o wawata wonirde wasi tawi haysi ko 50% e nder gekku ngu o wonduno ngun e mum ka lewru suumaye hara wona suumaye
lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nder mayru ɗuɗɗingol dokke mo yiɗa o hino faala ko okka mo yiɗa o sagu makko lewru ndum fuɗɗorta ko ila go'o ha ndu yiya 30 ma ɗum 29 tawa o waɗali goɗɗum tata ko fi Allah o waɗi ko ɗum waɗi lewru suuma e ndu aray fewno ka ndu ɓatti ɗon hara bani adama neɗɗo on himo aani himo maapi ko honno mi horirta lewru suumaye hara moyen on ala kono ko Allah jeyi ɗum hikka kadi hikki e ƴawnugol piriji e lerrugol yimɓe e tampingol jama on e miijagol ɗum kono inchallahu taala siko e Allah subhanahu wa taala woni ko fiɓiɗen en hoore suumayen o lanna e hoore newade yo Allah waɗan en ɗum lewru ndu Allah subhanahu wa taala waɗi hoorugol sabugol hoorugol mayru Allah waɗi ndu tugalal e nder tugale ka tugale l'islam ɓay o waɗi ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe hoori ɓe yamiri kadi sahabaɓe maɓɓe ɓen yo hooru ɓe hoori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde mo hoori lewru suumaye o naafi e mayru o daranike ndu e hoore gomɗinal e hoore pellital wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yoɓata Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo faljireji makko ɗin ndu lewru teddundu no e nder mayru jemma gooto nde tawata on tigi no mari moƴƴere ɓuri lebbi wulure ko tawata naa kayru musidɓe kombo wurata ɗo lebbi wulure ñande o ñandeɗe yaade fatunde se en wattani yiili fewndo ka wonɗen ɗo gire wonɗe feƴƴinde ɗen yimɓe wonɓe notade ɓen notande Allah nden ko yimɓe wonɓe ɓen hakkunde 20 ans e 50 ans takriban an kon to waɗɗa hoore ma ka a sikku ko wawɗa kon cellal ngal Allah jonnuma ngal hakkille ɗe Allah jonnuma ɗen doole ɗe Allah jonnuma ɗen ŋari ɗe Allah jonnuma ɗen mbawdi ndi Allah jonnuma ndin jawdi ndi Allah jonnuma ndin woolugol jentane ko Allah waɗanma kon a sikku ɗum ko doole ma ka ko Allah woni ko jarriborma ɗum a anditani ɗum Allah a anditani Allah ko Allah waɗi kon e hoore ma tawata fewndo Allah waɗayno fiyo ɗum wonu hoore ma are ala ɗon e Allah subhanahu wa taala so tagi neɗɗanke on ka nder teege yumma makko ɗo yo wadde wonkikin o waɗa kala ko on tigi heɓata kon ɗon wota arɗo fi hiɗa mari ma fi hiɗa laɓa ma fi hiɗa dari ma fi hiɗa dolni sikka luttuɓe ɓen ɓe jaasu Allah waɗi ɗum hoore ma barko jarrabuye hoore ma sa woni kadi aska albil ask mana ko ko situɗen ɗo fof tawi na ɗum woni ko joguiɗa ɗum kadi ko jarrabuye hoore ma lewru suumaye kala wo heɓuɗo moƴƴere e lewru suumaye haray kala ko ɗaɓɓa haray o heɓi mana kala ɗaɓɓuɗo weldugol e Allah subhanahu wa ta'ala e ndu lewru suumaye ɗo haray o heɓi ko faala kon kala ɗaɓɓuɗo heɓugol laylatul qadr haray o heɓi watta yiili laylatul qadr nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hindu ɗaɓɓe inde ɗaɓɓe e nder balɗe 10 sakkitore ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laylatul qadr kayre wotere wonande ɗaɓɓede nden jibril ari yeetike ɓe ko hende tuma jibril yiɗon tumɓe hejjiti yimɓe ɓen no wolde piiji buye muɗum wonde ko sonko waɗuno wonɓe ko pay koye wonno piirde
almuhimu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hejjiti sahabaɓe landi ɓe nelaɗo ko hendetumo laylatul qadr. Jibril ari e ma ɓe maki Jibril ari e an haalanilan kono mi hejjiti wallahi. Hikma Allah on hino yaaji fi honɗum Allah hejjintini ne Allah nela Jibril o ara o yettina e nelaɗo o hejjintina mo kadi. Kono ko hombo mari on hakkil ko taskotoɗo nela goɗɗo yaw haalana goɗɗo goɗɗum ha o hewta toon acca ha o hewta ɗo yo haalan mo inna o ta haalan mo telen ɗon ko ka bani adama. Amma Jibril o yaw yotti nelaɗo o arti nelaɗo inni hejjiti nelaɗo inni kono miɗo anditi e nder mum ko ka nder balɗe 10 e ka nder kadi fuujuɗe mana 12 13 15 17 19 joni noon no wodi woɓɓe goo inneɓe ko ñalande kaari tun ɗum ɗaɓɓete. Laylatul qadr kadi koko yiltodirta nde hitande ɗo no wawi arde nde ñalande ɗo nde hitande ɗo ara nde ñalande ɗo koko yiltodirta. Ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum hoka hikma makko fi wota yimɓe ɓe wota ɓe fixe wota ɓe fiɓu wonde ko nokkel kaari ko ɗum wona heɓede. Ko ɗum waɗi si tawi woni lande woni nogay ila ka jemma ɗon ha ñande yiiɗe lewru ndun koye darano Allah subhanahu wa ta'ala geren hawrodiren e ko innete ko laylatul qadr. Yo Allah hokku en laylatul qadr. Kala ratoɗo ɗum haray hay so hitande nen tawamo hay so hitande nen tawanomo haray musidɓe julɓe jiyaɓe Allah jaɓɓoren lewru suuma e welo welo e weltare. Jaɓɓoren lewru suuma e heɓugol anniye e doole wonde en mi hooray suumayeru ndu handulanna. Gastrique ji ɗin ɗi fuɗɗike woɗe e balɗe ɗo a ñaami lebbi 12 ha hande gastrique son jalima ñande wiya goo suumaye gastrique hamo fuɗɗike kadi kono mi waɗata ɗum yaha tawa sa yaya yiidi e docteur ɓe ɓen saguma ko ya wolimɓe wonde man an wota hooru. Wallahi kala holluɗo Allah ƴoyre o perdi. Kala holluɗo holla Allah ƴoyre o perdi. Siɗa anduno ko honɗum woni e nder ɗum wallahi a torotono Allah yo taw hara hitande nden fof ko suuma e ɓuri ɗuɗude. Gollal leɗɗo on harana suuma e so waɗi gotal moƴƴal ko 10 Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ɗo wonde manna ka nder suuma e yudaaf o sowa kombo min andi ɗo ko ha on to soyete ko andi ɗum o ko wallahu a'la huwa alam. Allah subhanahu wa ta'ala kanko mo andi ko woni ɗen felliti Allah ko wi ko wonde o soway golleji neɗɗanke on wonde o soway ɗi haray darano ɗen desiɗen ka wonkiji men inchallahu en hoore lewru suuma e en daranto nu en juulay qiyamul leyli en naafay imma ko ka juulirde imma ko ka cuuɗi en torki Allah yo Allah waɗo ara ka juulirde woni ko naafeten. Haray adondire hiccine doge are ka jooma moɗon ɗaɓɓe yo Allah weltano on ka gollugol golleji moƴƴi ka tuubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. Musidɗo a anda si tawi woni ko arata wonde du suumayru ɗo tawete. Musidɗo a anda si tawi ɗo e balɗe 12 wiyaɗen no lutti si tawi woni hiɗa wuuda no ka saynen wonɓe wolde ɓen ɗo hara yahi ka Allah subhanahu wa ta'ala neɓali harde wonduno e woɓɓe ɗo wallahi wa jonte ɗiɗi no feƴƴi mo innunoɓe ɓe hoorata lewru suumaye ɓen nami hoora lewru suumaye salliɓe meɗen ɓe notike noddando Allah ɗum Allah yaafo ɓe naada ɓe aljanna. Musidɓe tuuɓe ruttoɗen ka Allah wota en tuubir ƴoyre ko on woni tuubirgol ƴoyre ko tuubugol ka suumaye tun mana innugol zina no harmi koko suumaye tun ñaamugol suumaye koko suumaye tun mi ñaamata fenugol ka suumaye tun ndaarugol ka harmi ka suumaye tun janfagol ka ɗum tun waɗugol tiktak ka suumaye tun woɓɓe go ko ñande suumayere nde lanni inna lewru ndu ndi ko nen ñande ɓe nata oke Allah ko enen halduno wonde mi hoorumi moɓidiri fo ara ɗaɓu ka waɗa
mana ko nden ñande ɓe fuɗɗata bonnude golleji maɓɓe ɗin haray tuubugol ko Allah subhanahu wa taala ko yatoro Allah ko feƴƴi ko yo yaafoma bonnereji ma ɗi hara a yiltitaki kadi e muɗum pottoɗa e ɗin golleji ɗi wonnoɗa e mum nin saka Allah subhanahu wa taala fi hon ɗum waɗanɗa ɗi desidana Allah subhanahu wa taala muddati hayatike ya akhi habib a watta ɗum hande kadi ko ɗum woni tawba ɗum wona addugol goroje adda ɗo kaymamu ɓen fiyoɓe senduto wona addugol jawle ɗo fiyoɓe senduto na moɓugol yimɓe ɓen ɗo ɓe janga ɗo khatmul quran na ɗum woni tuubugol tuubugol ngol ko an e Allah subhanahu wa taala ko kanko woni ko bonnuɗa ko kanko woni ko torotoɗa yaafuye amma ko bonnuɗa ko yimɓe ɓe wonduɗa ɓen e mum ɗum ko ya toroɓe kamɓe yaafuye gera ha ɓe yaafuma haray watanasahu moƴƴinen hakkunde men en fokkiti ko Allah subhanahu wa taala e nder duuɓi 4 enen wonɓe ɓen ka nder juulirde ɗo mo aroyi konti taw e fanɗi wallahi préparé bagage mum men kon waɗe nder ton ko laaɓi hara sen hewti ka rapport Allah subhanahu wa taala goto innata wonde manna ko laaɓa yilto e natuɗa musidɓe wallidiren yurmodiren kala darano ɗimmo mum on ka oya faala ɗon tawana ka oya faala ka ɗon darantoɗamo musidɓe laɓɓinen wonkiji men ɗin ka nder lewru suumayeɗo e sansugol gikkuji men bonɗi ɗin gikkuji men ñedduɗi ɗin gikkuji men luuɓuɗi ɗin gikkuji men añini ɗin sansendi ka lewru suumayeɗo desida ka lewru suumayeɗo kala komi jokki ko boni kala gikku bongu ngu mi jokki añugol goɗɗo ketugol goɗɗo yennugol goɗɗo dukugol goɗɗo janfagol goɗɗo ñowgol goɗɗo korugol goɗɗo sifaɗin piiji naata yaltaɗa naataɗa bonna inde yimɓe desida ndu lewru suumayeɗo si Allah jaɓi nduɗo ndu feƴƴi mi waɗitata ɗum sifa ɗum aduna an mo yiɗa o ko añuɗomo an ko yiɗanɗa o moƴƴere ko an ala ko ɓuri mawnude e ko innete bone e bonugol gikku ha hewtiti ko innete kon guddan sa darike e oɗo ligne ɗo sagoma oɗo fof ko antu daroto neɗɗo sino wawno yaajintinade o yaajintinoto neɗɗo sino wawi woɓɓe no woodi si joɗama fi ñamugol sago maɓɓe piletiwal ngal kamɓe tun ñamata woɓɓe no woodi si ɓe ƴawi oto sago maɓɓe ko kamɓe tun ko innete kon albuhl hada najis ɗum koko ñiddi ko innete kon guddan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yen toro Allah yo Allah ittu guddan ka wonkiji men guddan bonna fi neɗɗo musidɓe a nenego to ɓen haray ndu lewru suuma e ɗo moƴƴinen gikkuji men ɗin wowtinen gikkuji men ɗin moƴƴugol gikku e muññagol e muññanagol jama on yaafo jama on yurmina jama on moƴƴe ɗen e gorol men ngol e deyol men ngol e mawɓe men ɓen e kawtal men ngal e sonnaɓe keyguɓe ɓen e yimɓe marɓe haaju ɓen e men sen waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yurmina en wa aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi waliyyus salihin wala udwana illa ala adh-dhalimin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله عباد الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون في الفعل الخيرات وخاصة في شهر رمضان العظيمة ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في فضله ورحمة بالمسلمين فينبغي على المسلم أن ينفق في رمضان ولا يخشى من ذي الأرس الإقلال فإن من فتح على الناس
بابا من أبواب الخيرات فتح الله أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة. عباد الله، اعلموا أن أداء الزكاة في شهر رمضان من أكبر القربات تقدمونها ومن أعظم أعمال تعملها، ففي شهر رمضان تتضاعف الحسنات فتساله قبل رمضان. إن الله تعالى لا يقبل صيام المتهاجرين حتى يتصالحا. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en jarnimo en torki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴereji ɗi o mari ɗin fof yo waɗu hoore meɗen. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu moƴƴere nde o mari nden hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen e salafu salih e jokkuɓe ɓen ɗum ha hewti en ɗo hande. musidɓe an ande sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓen kamɓe koɓe adondirayno moƴƴereji surtout ka lewru sumaye ɗo, ka ɗaɓɓugol wela e Allah subhanahu wa ta'ala, ka tanƴinagol ɓural e yurmede hoore julɓe ɓen. hanani en yen dépense e jawle ɗe Allah arsiki en nden ka ramadan ɗo ka sumaye ɗo. kala dépense o ka lewru sumaye ɗo fi yimɓe ɗimmoɓe makko ɓen wallahi o hula wonde manna o wona e baso saabu muɗum ɓay mo andi jonnuɗo mo on to on no mari ko lannata. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala o udditanɗo yimɓe ɓen dambuɗe moƴƴere nden ka lewru suuma e Allah subhanahu wa ta'ala o udditanaymo dambuɗe moƴƴe ɗen ka aduna ɗo e ka lahara. ande ka lewru suumaye ittugol zakka on hino moƴƴi e lebbi ɗin fof, kono ittugol zakka ka lewru suumaye ko ɗum ɓuri moƴƴude e ɓattoregol Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ono yo ittoɓe zakka itte zakka jonno miskina ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala no toɗɗi ko hemɓe hendoto zakkaji ɗi jonne ɓen. hara en torodiri jetteɓe zakkaji mum ɗin fi jonnugol jonne fiyo nafu. musidɗo sa itti zakka 50 millions wawan neɗɗo goto 3 millions si tawi woni a wawata ɓurɗu ɗum. neɗɗo musidɗo ya abdallah yalo tawde ko mbuuɗi ma ɗin huntinta kaarijo ka nder galle makko. la ilaha illallah. wallahi sahabaɓe ɓen ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe andi wonde manna golleji maɓɓe ɗin ka suuma e Allah subhanahu wa ta'ala o sowayɗi kamɓe si ɓe gonnino golle ka suuma e lanniɓe wullay ɓe maapo si tawi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓaniɓe golleji ɗi ɓe waɗi ɗin ka nder lewru suumay. hande ene yimɓe men ɓen ko honɗum woni wadde fewndo ɗo en fof meɗen hiɗen andi. ndaari tampereji, ndaari andeji, ndaari sunoji, yimɓe ɓe maapike kono yimɓe ɓe yo ƴettu fiyake mum on halfina Allah rabbu samawati wa ma fil ard. wallahi wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu inna allaha baligh amr. kala ƴettuɗo wonki mumkin fiyake makko on o halfini Allah, Allah yonanay mo. jogiiɓe jawle ɓen dépensé yaltine jawle mon ɗen andi ton wonde manna si o maayi o naaditata ɗum ka gabaruji moɗon. no woodi woɓɓe goo ɓe mbara golle ko golleji men ɗimɓe woni wadde. sen ƴetti wono imamu ɓen, sen ƴetti wono conseiller ɓe goo ala ka ɓe yaha ɓe gollino ha ɓe accitino golle saabu golle maɓɓe ɗen ɗe ɓe gollayno ɗen ka sukakuyagal maɓɓe hande kadi wawata gollude ɗen. musidɗo kon no hejjitanta sifa ɓen hananino en hara wono exemple ƴettugol wono mawɓe men ɓen karamokoɓe men ɓen neniraɓe men ɓen hara ɓe weltotono ko suumaye woni arde kon saabu ko wonde moƴƴade e maɓɓe kon ka suumaye.
konnu waɗanɗen jullirɗe ɗen ala ko honɗu ɓuri hulɓinade tuma tawi a waɗatata ka bonnu kadi inde waɗoɓen innugol ɓe ka jullirɗe kamɓe ko woni oɓe inna ko kamɓe naɓante ya abdallah sikkuɗa ko ko ɓe woni daranade en ɗo e julnugol en sikkuɗa ɗum ko sama kala sikkuɗa ko ɓe woni lootude kon jullirɗe ɗen ko ɓe woni dankade ko ɓe woni aynude ko ɓe jooɗotoɓe yewta fi ko honno tawrotonɓe ka nder jullirɗe tikkuɗon ko sama kala hare ko onon yo marɓe jawle Allah subhanahu wa taala noddi on adde jawle mon nden itton haqqeji ko duwaɗon ittude kon ka nder jawle mon itte jonɗum miskinaɓe itte ɗum kadi ka suumaye ɗo Allah subhanahu wa taala haalani en wonde manna o soway golleji mo moƴƴi ɗin ko ɗum waɗi si ittugol zakka ka nder lewru suumaye o soway ɗum cowalle ittugol zakka hada liyutahhirukum aw tahhiru al amwalukum ittugol zakka ko fiu laɓɓingo ɓerɗe ɗen laɓɓina kadi jawle mon ɗen ittugol zakka ɗum lannata jawɗi jullo sa itti zakka a waɗiri no duwira noon inchallahu taala e ɗo e ko arata wano hikka kaytuɗa ɗo la allah hara allah subhanahu wa taala o multiplie ɗum ha saba ko anda bal o waɗay ɗum ɓay himo wawi ɗum ko ɗum kadi o haalani musidɓe an ande lewru suumaye ko lewru teddu ndu ko lewru mawnu ndu ko lewru ndu allah subhanahu wa taala wi wonde golleji ɗin ka lewru suumaye hey onon ɓe mi alfini ɓe yoɓugol taw yoɓu ko min jeeyi ko min kadi yoɓata assawmu li wan asisiyaɓi ko min jeeyi ko min yoɓata musidɗo imagine hiɗa golludude e patron no woodi woɓɓe ɗo gollidi e patron ɓe ɗo duuɓi sappo ha hande ɓe yiidale e patron ɓe yettude noon joddu maɓɓe ni a yiiɗa yo taw hara yiida e patron ma imagine ta ko allah subhanahu wa taala ƴetteten abdallah ko ɗum ɗo wannoɗa ka sumayin faalaɗo ɗum o ƴette jawle makko ɗen o waɗana miskina ɓen ka suumaye ɗo jonnaɓe kadi ko yonata hara ittali zakka 1 milliard ƴetta 250 000 jonna bani adama goto jonnumo ko nafatamo kon itta zakka 100 millions tawa ko 50 000 jonnata neɗɗo goto ittu zakka jonna ko yonata ɓe innama wonde manna koya jonnu yimɓe 9 ko ɓe inni ko a ittu zakka jonna kadi ko nafata kon ko ɗum woni ittugol zakka musidɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko yo moƴƴintin hakkunde mum onon taƴodirɓe onon cernuduɓe onon jooɗoduɓe onon gollidayɓe onon yaadayɓe onon walodayɓe moƴƴintineɗo e suumayarde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah subhanahu wa taala wi o jaɓata lewru suumaye o jaɓanta bani adama neɗɗo horuɗo lewru ndu tawa kanko e goɗɗo ɓe haaɓi ɓe taƴodiri la yaqbal ko honɗum watta yimɓe si ɓe haaɓi ko honɗum hatta ɓe moƴƴintina hakkunde maɓɓe ko mawnintinare nden haray itte mawnintinare e meɗen toroɗen allah subhanahu wa taala yo taw hara golleji men ɗi waɗeten ɗin fof wonda e mawnintinare nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki la yadkhulu l jannat man indahu mithqala dharra min alkibr natata aljanna kala marɗo wano gabbun zarra e mawnintinare la yadkhulu l jannat abadan haray accen mawnintinanagol mawɓe men ɓen accen siɓagol mawɓe men ɓen accen ronkugol teddingol mawɓe men ɓen accen ɗoftagol yimɓe ɓen accen ronkugol yiɗande jama o moƴƴere toroɗen allah situation mo wonde e mum hande yo allah changean en mo ɗum changi wosi enen tigui en changi gikkuji men ɗin inna allaha la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim change gikkuji men ɗin allah waɗana en yimɓe hoore men huloɓe allah change noon gikkuji men ɗin kala meɗen yo innu saabu ko woni ko lorrano e leydi ndi ko min woni saabu on si allah jaɓi ko an kon min komi wowi lorrude kon mi lorrata abadan fuɗɗoraɗa ɗum ka nder suudu ma ka kawtal ma
ka travaux ka yarata ɗon ka golle ma ɓe juulidata ɓen ɓe ñaamidata ɓen ɓe yewtidata ɓen haa kamɓe tigi ɓe ŋalla ko honno wayi si a change ko l'islam on wi yomi change inchallahu taala neɗɗon si waɗi ɗum allah subhanahu wa taala o yiɗana e moƴƴere o waɗanan kadi moƴƴere ɓay moƴƴere nden ka makko nde lannata allah subhanahu wa taala ko o mari kon ko kanko jeyi gooto annda ko on to ɗum woni sakko on tigi yiya ɗum gooto nanata honno sendirta ɗum sakko inna allah accuta waɗan kaari ko ɗum waɗi sa yi neɗɗo heɓi moƴƴere toranomo allah yo allah waɗu barki e mum sa yi neɗɗo heɓi tana toranomo allah yo allah ittumo e mum kono hulen allah inangol goɗɗo heɓi tana inna yo allah ɓeydu ɓay an ko an jogiti tanaji ɗin ɗi yaratama hande kadi qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha allah walaw kuntu alamu alkhayra lastakthartu min alkhayr wama massani assu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam afdalu lhalq ɓe makisi ɓe wawno bone hewtataɓe lorra hewtataɓe tampere hewtataɓe heege hewtataɓe koyera hewtataɓe kono mi wawata komi woni mi wawi mi nodda mi nela yomi yettin hay jaɓingol yimɓe ɓen allah subhanahu wa taala inni nelaɗo a wawata jaɓinde ɓe ko inna ɗa ma ala rasuli illa albalag haray ko sakkitorteɗen e nder hutba men on ɗo ko yewtugol en fof men yen daro nodden allah subhanahu wa taala inna rabbakum yuhayyu karimu yastahi min ibadi ida rafa yadayhi ilayhi an yaruddahuma shifra nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah subhanahu wa taala ko yurmeteɗo ko hersowo allah hersay yo bani adama yo jooɗo to ƴetta juuɗe makko ɗen nodda allah subhanahu wa taala o toromo allah okkor men no min waɗira o suumayeɗo ara min hersali min wirtaki allah o ittan men ɗi tampereji ka leydi amen ɗo allah waɗanan ɗum ɗo allah ittuɗi koyeraji allah ittuɗi tampereji o jippina juuɗe makko ɗen harla allah waɗanalimo ɗum allah ko hersowo en torki allah subhanahu wa taala yo allah yaafo en bonnereji men yo allah yurme en ko wonɗen wadde kon tawata en faljay woni e muɗum en tewaki ko tewetoɗen kon kadi e golleji meɗen ɗin en torki allah yo allah waɗu en hejjiten sifa ɗin golleji en torki allah subhanahu wa taala yo allah ittu ka arsikeji makko ɗi o mari o wawinen horugol suumaye hara en tampali en torki allah subhanahu wa taala marɓe jawle ɓen ka meɗen yo allah waɗuɓe yurmeteɓe yurme en enen miskina ɓen en torki allah subhanahu wa taala marɓe andeji ɗin fof e leydi allah ndin marɓe andeji ɗin fof e ndi leydi men ɗo yo allah ittu andeji ɗin en torki allah subhanahu wa taala nawnuɓe ɓen fof yo allah dikkinɓe en torki allah subhanahu wa taala ɗe lette ɗe wonde wurude ɗo allah hiɗa suti hiɗa yiide hiɗa nande hiɗa wawi kadi sansude allah sansan men ɗum en torki allah subhanahu wa taala ɓe waɗɗa hoore amen waɗuɓe yurmeteɓe men menen ɓe leyɓe allah men tori kama waɗuɓe huloɓe ma waɗa ko faalaɗa kon e hoore jama on en torki allah subhanahu wa taala nde nawnare wonde lorrude aduna on yo allah ittude hoore meɗen yo allah naɓude ka goto anda ka nde woniri en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu suuma e tawa en e jaam hoore ndu e jaam allah okka en baraji mayru tawna en kadi suumayeji ɓuy en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu en ta ko yimɓe gollaɓe golleji ɗe allah yiɗi yarli en torki allah subhanahu wa taala yo allah uddutu ɓerɗe meɗen wona yiɗo yimɓe ɓen en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu yaafodiren hakkude meɗen en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu tawande mo ƴettiten hara ɗen gomɗinimo en torki allah subhanahu wa taala yo allah hara kolleji ɗi watten ɗin fof ko fi allah subhanahu wa taala waɗanten yo allah yurmin en torki allah subhanahu wa taala yo allah newnan en hikka ya en hajju makka en torki allah subhanahu wa taala ɓe perduɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen yo allah jonnutuɓe jawle maɓɓe ɗen en torki ɓe allah subhanahu wa taala maayiɓe ɓen e ɗi tampereji yo allah waɗuɓe maayiɓe shahid en torki allah subhanahu wa taala barmuɓe ɓen e ɗi tampereji yo allah dikkinɓe en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu en enen marɓe ɓen hara en hejjitali ɓe mara ɓen en torki allah subhanahu wa taala enen ɓe mara ɓen sen waɗanama yo allah waɗu en anditanaɓe ɗum jarna ɓe en torki allah sen jarniɓe yo allah jarnuɓe en torki allah subhanahu wa taala si ɓe waɗani en jarnali ɓe yo allah jarnuɓe
en torki Allah subhanahu wa ta'ala jawle yimɓe ɓen fof yo Allah ɓeydude yo Allah waɗu barke majje yo Allah renude yo Allah aynude en torki Allah subhanahu wa ta'ala no moɓodirɗen ni ɗo yo Allah moɓiren en ni yawma alqiyama fi lmustaqarri rahmatih en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴimɓe ɓen yo Allah hinnoɓe yaafoɓe naada ɓe aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men wuuruɓe ɓen yo Allah wawnu en dankagol ɓe yo Allah waɗu en waɗoɓe ko welata ɓe yo Allah waɗu en waɗanayɓe ɓe ko welata ɓe ko yara ko welata Allah subhanahu wa ta'ala en torki Allah subhanahu wa ta'ala sukaɓe miñiraɓe men ɓen ɓe heɓali ɓen dese yo Allah hokkuɓe dese en torki Allah subhanahu wa ta'ala jiwɓe miñiraɓe men ɓe heɓali ɓen dese yo Allah hokkorɓe dese en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɓe hokkorɓe dese hokkoɓe zurriyaji moƴƴiɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala andeji men ɗin fof en halfini Allah ko kanko wawi ittude yo ittan en en torki Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni yurmeteɗo yo Allah ɗoytu tampereji ɗin ka leydi ɗo yo Allah wawnu en feƴƴinde suumaye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا